Cheating is cheating. Ja, je kan op iemand cheaten en je is nog steeds lief voor haar. Of course, dat kan gebeuren. Altijd. Nee, ja. Nee, maar hoe kan je lief is voor iemand maar je cheat? Kan het niet gebeuren? Kan het niet gebeuren? Jy kry mense wat ding is as ja. En dan gaan hulle mos nou sê is ag, dit was 'n fout en 'n ding. And then they love you, yeah, but they made that foutjie. Is je foutie? Maar ek Hoe wil is dat een mistake when you intend niet? Dat is je mistake. Dat is je mistake. Ik zeg misschien maar. You knowingly know what you're doing is wrong and you do it. Dat is je mistake. You choose that. Because as ek op jou cheat mas sommige keer as ding van jy is my jealous. Ek sê lief vir jou nie. Of as dit ding van ek as jy lief vir jou is so no cheat ek op jou en dan boom hey ek is nog weer lief vir jou. Nee, as jy is nog steeds daar as met okay as 'n slegte ding, as 'n fout wat jy miskien gemaak het of as intention of iets anders te prove. Verstaan jy? Maar sy is nog steeds lief vir die persoon, maar ek stem nie saam met dit. Maar dit kan gebeur. Ik wil toch niet hê almal moet participate in die comment section asseblief. Mas Nee.